Ameni, 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 ameni bangcwele, ameni sithandwa zezulu, ameni abakhethiweyo, abakhonza bemkhonza bengamalanga bomlilo. Ameni Jesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela egameni lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Mama Tekwane ke bazalwane onibingelelayo. Sesifikile ebathandekayo, siza nofakazi futhi bazalwane, ngoba lithi izwi lenkosi bazalwane umbhalo ukuthi onendodana njenofakazi. Ufakazi ke bazalwane apheli, ngoba uJesu uyasenzela, uyazenza izimangaliso. Imangaliso uJesu ayezenza esaphila emhlabeni, namanje bazalwane usazenza. Siyazibona ngamehlo, siyababaza nathi sithi ha, njengoHana sithi ha masibona imisebenzi kaJesu emangalisa kangaka. Sesikhona ke bazalwane, socela ke sikhuleke bese sinazisa ufakazi bethu esiza nabo namhlanje egameni lenkosi yethu umfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sikhulekeni ke. Baba wethu oyingcwele, yiso wenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Impela Baba, lisho njalo izwi lakho liyafakazeka ukuthi nawe Jesu Kristu waseNazaretha unobufakazi. Impela ufakazi aphele empilweni zethu, ngoba sithi sihambe endleleni Nkosi yami sibone izimanga nezimangaliso zakho, sibone ubukhulu nobukhulu bakho, sibone ububanzi nobubanzi bakho Jesu. Sazofakaza umntanakho etshela izizwe zonke ukuthi okungenzeki kubantu kuwe kuyenzeka. Phinda ke Baba wethu oyingcwele, uchaze wena moya oyingcwele kungachazi thina, uziveze wena Jesu kungaveli thina, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Phakeme ke Nkosi Jesu nowaphakama eGolgotha, manje Baba kuzobe phakade. In Jesus name, hallelujah, amen, amen. Yes, siyabingelela ke bathandekayo, siyabingelela bangcwele. Sesikhulekile samcela uJesu ukuthi abe nathi, ngoba uyasho ezwini lakhe athi ngazisa ukungena, athi ngazisa ukuphuma. Yonke into oyenzayo kufanele umazise uJesu. Akusho ukuthi akazi azi, kodwa nje umazise uJesu. Egameni lenkosi ke bazalwane, umama ke lo engihamba naye namhlanje, umama uSylvia bazalwane, uye endaweni zase Cape Town, ingane zenkosi. Umama uSylvia ke bathandekayo, ufikile lo mama lana last year early wafika lo mama bazalwane, esitholile kwi-postcard bazalwane, esitholile ku-YouTube. Wafika ethi ufuna ukuzobona lento esishumayelayo, wathi ngifuna ukuzoyibona ngamehlo. Wafika bazalwane, hawu mama wayihlalela, ngazi wahlala how many weeks ehlele enkonzweni, eyihlalele ephetheke bazalwane iskipa somntwana wakhe umfana. Bazalwane uzochaza yena ephethe iskipa somntwana wakhe umfana. Njalo kukhulekelwa nalesikipa, njalo kukhulekelwa nalesikipa. uJesu ke wazenza imanga lo mfana mayifika esigqoka lesikipa ekhaya. uJesu ke wazenza imanga wakwenza uJesu azeka ngakho, wakwenza uJesu adume ngakho, wakwenza uJesu esimkhonza singambonanga kodwa simbona ngemisebenzi. Amen ke bazalwane, ngingachithi isikhathi ngidedela kumama. Siyabingelela nkosikazi. Ngiyabulisa mama egameni likaNkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Yebo ke sisi, siyakuzwa ubufakazi bakho obukhulu obusijabulisayo ukuthi wathi usuka la wafika ekhaya kwenzakala. Okay. Amen. Mama ndingaqala ndibulisa wena egameni likaJesu waseNazaretha. Ndibulise nabantu abazabe bemamela ubufakazi. Amen. Mawunendodana unabo ubufakazi. Hallelujah. Ndisukile Cape Town kuba ndanibona ku-YouTube. Ndazixelela ukuthi ndifuna ukuza ndize ndizobona, ndizothandaza. Eyona nto ndandiyifuna ukubuyisela isidima sikaKristu empilweni. Jesus. Ngoba kuyavakala xa sisukile. Yes. Singakhona izinto, kube khona ubunzima, bekhona konke.
singabazali ke sithwele ubunzima kakhulu. Yes. But ke kunakubufakazi endaye ndabubona beskipa womuntu wayekhona kuthandazwa. Ndaqonda into yoba mandithathe nesawo wam umntwana. Yeah. Okay. Ndahlala ke ndaseva kakhulu because uThixo injongo kukumseva uThixo. Hallelujah. Ngaphezu kwento zonke, ngaphezu kwama-gift nezinye izinto, kodwa uThixo uqale ngokumseva. Kodwa naloo nto entizweni nam into eyayindihlalisa apha yayingoba kwakutheni. Ndagoduka, xa ndigodukile, I think ndahlala inyama 1 month eneveki eyi-1. Ndagoduka xa ndifikayo unyanam wasilangazelela iskipa ngoku ndandimxelela uba ndihamba naso. Amen. Wasinxiba ke iskipa. I think was not even a month. Amen. Kwathiwa into yayikhona babe wayezihambela nje wadutyulwa. Amen. 8 bullets bethi kuya straight. Bamdubula kuthiwa zazisitsho ngapha nangapha akazange enzeke next. Amen. And mna like andizange ndikholelelwe into yoba inobunyanisile le nto endiyiva apha ngodanci wakhe xa izondixelela ngale ngoba yena usoyika unqena nto but indlela nje axwebe ngayo wayithetha wathi uyithetha kwakhe wathi kuthiwe hayi inoba ijezi benxibile hayi inoba ibhrukhwe benxibile hayi inoba intoni baxelela kakuhle into yoba ndihamba nendoda yamadoda. Yes, uJesu. And bendiyothandaza and ndiye ndakholwa ukuthi xa ndifika phaa ngoba mama Matekwane ndifikile apha ndifike kunomama owayetshayiswe imoto. Athi le moto yamtshayisa le moto kwafika yamphinda futhi kodwa la mama wayengakwazi nokuthini la uSelina kodwa uba ndimbiza kakhe wayengakwazi nothi kodwa indlela endandinayo masiza ndibuza kuyithemba yanga kwagqirha wathi akuyi kwagqirha abantu abuza hayibo. Amen. Kungayi kwagqirha ndixela mna within 3 days wathi ndimjongile ndimjongile kama because akaphakama indlela apha ushayiswe imoto umuntu ushayiswe imoto imbethe egqiba yaphinda. But after 3 days indlela waphakama ngoba uphakama kwakhe wayengumuntu ofuna uziva. Yeah. Ndamntwana ubuza utheni uthi hayi mama Silwa ndike ndaqonda ndifuna uziva kuthe ndikeva next. Amen. Jesus. Ndingeva next. Waphila from that day waqhuba wambone phi ndambona mna nilele naye lapha enkonzweni ndilele naye enkonzweni ndifike ndamkelwe nguye wayehlele nje situlo engakwazi nothi nohamba kwakhe wayehamba straight so ngoba esithi uye esibhedlele is because emsebenzini kufunwa nje and wathi makengenzwanisi wafakwa nje isupport nje efuna nje kuba benze otherwise wathi hayi ehleli apha engayinix ethi antuzuya nix uzakwenza uSelina lo waseSovich osenyakhulu baningi phela abantu ya uSelina senyakhulu ndandifike mna uyagijima namhlanje ukhuluphela uyakhulu wayegijima kwalamini kwangela uyesabe into eshayiswe so bamdubula zange bamenze next indlavunyana wakho ndambonga imoto wayesekuyo yayidlakadlaka imoto inhlavu zingene emotweni and I was amazed because ndahlala endimqonda like follow ndiyaqonda make ndivuke ndiye usisi wandibalisela kakuhle wayihlala efront wathi hayi nantsele la moto le umuntu waye wayibuza uba imoto yami itheni ke ngubani ngenezele meni yenze emntwini yabe imoto yona idlakazekile iphelile imoto kodwa inhlamvu ayingenanga kulonyana ngaqalise kwauqasa noba kuthiwa ike yabhamba kuyo awuyesabele nje awuyizulu awuyingcwele kodwa umjongo wathi actually I was then ngoba kuthiwa umntana yomncinci wasuka emotweni wathi hayi ngeke kuthiwa waphinda watsho zayi-2 kuthiwa gqiba uhamba phinda imoto zange yenzeke nix ubuza nje bafethu uyabazi wathi bafethu nindidubulela ntoni ubuzana nabantu wathi bafethu nindidubulela ntoni yesabeka. Yes so uyamangalisa uThixo uThixo so ndilapha nje mama ndithini naphinda ndabuya ndizobonga. Amen. Ndizowuthi uyingcwele akakhonje nawe ndizothi wephakeme Jesus nditha unofanekiswa nabantu Jesus into ezingenzeki kubantu kodwa kuwe ziyenzeka xa sithe sakhona akuthethi ukuze bakho kufa kodwa wena nguJehova onako. Hallelujah. Yiloo nto ke namhlanje ndikulapha kule ndawo ukuzombonga uSomandla nento zonke umbone ngamehlo endimbone ngamehlo
ubani ongadubuleka 8 bullets kodwa ingangeni kuye kungangeni nene imoto ibe hlakahla ngapha left and right kungangeni ndabuza inoba mhlawumbe ikhona into mhlawumbe othembele ngayo wathi ayikho ndathi ngoba mina ndithembele kwindoda yamadoda yes ndamkhumbuza yathi uyakhumbula esaskipa bendimkhumbula ngabe nesikipa sami ngeGauteng and uyakholwa because bazalelwe ekholweni yebo abantwana bethu bayalazi ivangeli bayamazi uJesu uyayazi xa ndifuna into yakhe xa ndiyothandaza uyakholelwa Jesus ayiqali iqala kuye ngoba nditsho kuye into yoba ukholwe athi hayi no uyayazi athi ayisili xa ndibizana bathi sili athathe ndathi ndifika ndintsho kwathi wathi saba mama yaskipa wanxiba ndifika ndisandufika wathi saba kanti amandla kaNkulunkulu amandla kaMoya Ngcwele aphakathi leskipa njengoba izinto ezazenzeka ngisho eTestamenteni lakudala izinto nje idalwe uNkulunkulu namanje zisenzeka lapho kwabonakala uDavida ethatha itshe uNkulunkulu wangena etsheni wabulala uGoliath esetsheni uyezwa uJesu Kristu Moya Ngcwele wangena eskipeni ngathi ngiyabona ngehlo likamoya ethi mayithi zithi siyaphuma inhlamvu ephebeza nje eyimele nje umuntu bazalwane eyimele umuntu kodwa kuqezuka inhlamvu yeceleni umuntu emile engabe umuntu obalekela inhlamvu kodwa inhlamvu yesibhamu ebalekela umuntu kwaJesu hayi yabaleka mile ngiyambonga because awukwazi noba uthi uyaphepha kulanto Jesu oqonda ugqityiwe ngawe ugqityiwe ngawe kodwa onamandla ndaphinda just remind him into yoba uyakhumbula na mhlawumbi ikhona into ome ngayo wathi hayi ndathi ke uyakhumbula uze naso futhi iskipa futhi mistake andizanga naso kwangoku ngoba ndisibonanga uthe because akapho se-Eastern Cape wacenza iskipa ebendinaso enhleni ndinaso pha baba wasithatha utshilo naye wathi hayi iskipa ndisithathile ndathi kodwa ndinazo ifoto zakho akho nto ndingenayo na uthi uzawuphinda ukukhumbula uzophinda uNkulunkulu akukhumbule futhi ekhumbule ebunzimeni ebunje ngoba bengingenayo linda yena se-Eastern Cape ndaqonda ixesha benzawuza ngoDisemba ndaqonda ndigcwele ubufakazi obungaka ndizobulela yes siyambonga uNkulunkulu uyazi siyavuseleleka nathi ngoba inzima lento esiphethe uyazi ukuhlale wedwa zehlinyembezi zithi popopo uNkulunkulu ekutshele ethamba uyotshela ubani ukuthi ngeke adubuleke engakholwa umuntu athi nje hamba umtshele kukhona nje athi mina ngibatshela ukuthi 15 years nje angeke nje inhlamvu ingene ungamtshela umuntu kanjani uyezwa ungamtshela umuntu ukuthi uthe uNkulunkulu wena 15 years wena njengoba uhamba nje impini engaka wena ngeke udubuleke wena 15 years uzophuma ngapha iphume ngapha umtshela umuntu engayina sesontweni ngoba yini uNkulunkulu nje ayena into ayiphokophelele uJesu ukuveza amandla akhe naku khona manje umntana akhe akakholwa ulifezile uNkulunkulu izwi lakhe athi kuDeuteronomy 28 ukulalela nokulalela izwi lami na Jehova athi ngiyobusisa nginzalo yakho ngihlala ngisho mama wami Sylvia ngihlala ngisho mama wami uSilva ngithi amakholwa ayolanda phambi kaNkulunkulu ngoba ingane zamakholwa zigijima inyanga nje namhlanje azimbona uNkulunkulu aziwabona amandla kaNkulunkulu ipromotion enkulu etholwe izinyanga ayiphiwe ngamakholwa ngoba uyabona mama Sylvia ngabe thina amaKristu ngisho abantu abangakholwa ngabe bezala kithi azothi umuntu ngigome ngingangenwa inhlamvu athi umuntu ngigome ngingathakatheki athi umuntu yonke into umuntu ayifunayo ngabe uyifuna kumaKristu yibona kanjani ngoba noma ngaba mina kunabantu abaningabi mina engibagomile abangangenwa inhlamvu abakholwa kodwa kusalayo bayazi lokho nje ukuthi bayazi
lokho nje ukuthi bayazi ukuthi thina sakhulekelwa thina wathi uNkulunkulu thina uyosivikela. Mina ngikwaziyo mina uyabona labo bantu bangafika ilanga lokuthi bayafa namhlanje angeke baye esihogweni ngoba uyobona nje ukuthi sengiyafa khetha uJesu avuma izono zakhe ahamba ezulwini. Yabona ngibazi ngazi kahle ukuthi laba indlala ifazi yezulu ngoba enhlizweni zabo manje bayamazi uNkulunkulu bayabethemba manje uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu ngeke azabayekele ngomndondo ogcina. Yilaba bayofana neselelesi abayothuza ube nami abe nabo. Ekontenjani uNkulunkulu bazalwa ujulile. Amen. Ujulile kunzima nathi nami kwakunzima mntaka baba ufika lana neskipa uthi umntanami bayamzingela lena bafuna ukumdubula umntanami nami kwakunzima ngikhulekela iskipa ngithi inkosi inhlamvu ayincaphi inhlamvu akuphuma amanzi ngithi akuphuma amanzi ngithi ingangeni ngisho emzimbeni wakhe kwakunzima. Kwayibuya usathana nyenyeza athi uzodefika nje bamdubule. Kodwa ngethemba lokuthi ngiyamethemba waseCalvary ngethemba ngiyamethemba waseGolgotha mase sikhulekile fanele sibeka amathemba ukuthi sesimbizile ukuthi sesimtshelile hayi sibeka amathemba sibuye siphume futhi siye emathembeni. No. Ikhulu ufakazi bakho mama uyasijabulisa ukuthi inhlamvu ayingene emntwini mayikhulekela. Inhlamvu ayingeni kodwa into efunakala emntwini kuze inhlamvu ingangeni ukholwa akholwe. Yes. Ethembe uthi manje njengoba sengikhulekele nje ayikho into engangithinta ayikho nje into engangithinta njengoba sengithandazelwe nje akhetha uJesu avuma izono zakhe. Uyabona mawenzele izinto zoyi4 ngisho umthakathi okuthiwa ngempela unotikolosho unemkhovu ingafungela. Hayi njengami nje mina ngithi ngiyena nje umkhovu kusasa nje ngihamba nje ngizofika nje kuloya muntu sengubonile umzono nomkhovu ngizofika ngene nje ngingenise nje kusasa nje ngishona khona ngivakashe nje ngivakashe ngoba uyabona nje namhlanje ngize ngiyasho lapha ngihleli ngithi uyazi namhlanje igazi la umkhovu liyakubikela ukuthi khona okuzokwenzeka kimi kusasa. Ngithi mangabe uhleli no boss wakhe ugobela wakhe uyamtshela ukuthi qobela kodwa ndoda awuqinisa masikhona okuzokwenzeka khona liyashona kwenzekile kusasa phakathi kwami notikoloshe. Hawu Nkosi yami. Yayibona into enjalo. Sure. Manje kuphi lokho kumaKristu akusona isiphiwo okuthiwa ngaze kuthiwa isiphiwo sikaMama Matekwane ukholo nethemba phela. Amen. Ukholo nethemba nesibindi ngoba ngeke nje uqoqe ngokuthi uyobhekana notikoloshe kusasa uqoqe ngokuthi uyobhekana notikoloshe sike sishayane kade sishayana nini le kade ngikula khona kulo leviki phela siyashayana naye na uyaqo angithi manje lotikoloshe uzomtshela lo muntu wakhe ukuthi uyeza uzongibulala acuphe naye nami ngibuya nazi izagile nami ngibuya nazi ingozi yabona angishaye nami ngishaye ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha angishaye naye Khifa nami ngishaye ngegama likaJesu kodwa okusalayo kuwina mina okusalayo kuwina angifiki lapha ngithi glory hallelujah akekho glory hallelujah lapha ubhekana notikoloshe ukutshele mina akekho glory machalita khatha lapha ubhekana notikoloshe ngempela. Uyangizwa ukuthi ngithini akudlalwa mama yabona na inyanga leyo umthakathi loyo mawubulela utikoloshe wakhe uyakuhambela akuhambela athi ubulela into yami akuhambela funeka lezagile ke ifike kuwe uzwe ukuthi ubani siyangishaya ubani ngibonga futhi ukuthi uNkulunkulu uyangitshela ukuthi ubani lokushayayo ngithathe ngibuyisele kuye nami Plopilo emnandi nje emnandi Nkosi yami. isiphamba singeni kumuntu kwaJesu inhlamvu ayingeni ngisanumosha imali zenu niye enyangeni ziyonisika zingcabe zinichathe ziniphalazise zinigqume yo kubuhlungu ukugquma ayikho into ngcono ungafana ungcabe
ibhodweleli okambe umXhosa wena ibhodweleli mama thina amaZulu ibhodweleli libasela umlilo la ngaphansi bese wena wembozwa ngeplastic ugobe kulo uthi akusakwazi ukuphefumula ushempela uzwe ukuthi uyasha ngala kube kuyitina nokunyakaza ngeplastic futhi ngeplastic zibhlungu izinto zakasathane ngaleso sikhathi wena ukhokha imali yakho ngaleso sikhathi wena ukhokha imali yakho abanendaba nawe labantu ngahamba ngingakakholwa ngaya kuphi le Fosororus St John's lapha mangifika kuthiwa kuyachatha kulawa wagqoka blue and white kuthiwa bayachatha kunezindlu lapha la kuchathelwa khona mama ngaleso sikhathi ngihamba ngemonto enzima kabi nginzima kusazimali kodwa ngenxa yokuthi ngiyoyiqinisa kuthiwa ngihambe ngiyochatha ngoba ngiyoyiqinisa ngishayi high heel umlomo ubomvu uthethi iwikiti hey ngafika lapha kwathiwa ke sisi hamba uye lapha nayindlu ngaya khona ngafica ibhakede elingaka le sunlight kwathiwa mama khumula wena uyachatha la mama usisi loyo wayengangincengi wathi mama ngijahile mina khumula into ephansi la mama ngathi ubhukuda wonke umuntu mayechatha kuyaphuma nje khona la uyaphuma nami waphuma ushiya khona lapho omunye ufika guqe khona lapho phezulu izinto zasesihokweni ngizwe ukuthi nje kwaphela ubulethe ukuthi ngihamba ngiphethe isikhe semonto ngiyantenga ngaguqa bazokuguqisa phezulu kodaka ngiyakutshela abadlali la ingancengi le ntombazana ingancengi ithe mama ngijahile mina ngiyasebenza la guqa sisi wami inkophe zacwile odakeni lwabantu uyalwazi udaka labantu lungcono nodaka lwenkomo za indololwane yabisha odakeni labantu kunganuki ukuthi komcake into zikaSathane khuluma thina ngento zikaSathane woza kuJesu uzogonya inhlamvu mahala kholwa uthembe ukhetha uJesu uvuma izono zakho uphile kulomhlaba amen hallelujah Jesus makabonga nabanye cima mfana wami siyabonga hallelujah